Šemso, gasi muziku, snimamo. Zdravo rođaci, gledate emisiju Kafanska spika, koju emitiramo iz Šemsinog Hana, jer gazda je previše cigan pa nije htio iznajmit pravi studio. Kolega, dajte da krenemo sa novostima, molim vas. Stani bre, moram da se pozdravim. Evo ovako, znači rođaci, ja sam Milojko Čvarak, bolje znani kao MC DJ Mile. Znate mojih par hitova, mislim nekad ćemo ih otpevat ovdje u kavani, kad Šemso nabavi mikrofon, ja? A ovaj čilo por mene je... Dobar dan štovano gledateljstvo, ja sam Antun Pršut i zajedno sa štovanim kolegom Milojkom ću da vam priopćim novosti iz svijeta nogometa i povremeno iz drugih branši iz svijeta zabave. Stani bre dok ja pričam. Ajde da ne razlačimo, znači Šemso, daj nam po jednu vamo, da pribacimo spiku. Dakle, danas ćemo vam pokazat ko su najveće face koje su promenile klub u zadnjih mjesec dana. Aj Šemso, pali TV, buštaj prilog. Evo ovako, prvi na listi nam je Demba Ba. Znači, lik je prešao iz Newcastle u Chelsea za 7,5 miliona funti. Mislim, sad ne znam koliko je to evrića, ali rođače, znaš da su velike pare. Na narodnoj poziciji je Wesley Sneijder, prvotimac Intera koji je za 7,5 miliona eura prešao Galatasaray. A paz ovog lika, znači vratio se iz Kine čovek, ili Japana ili negde. Znači, Didier Drogba, cari! Vratio se lik i gdje je otišao u Galatasaray, brate, ali paz za koju lovu je čoveč otišao. Za Dino i po će ukupno do 3 miliona evrića i još 15 milja po utakmici rođače, znači ne možeš verovat, lik će da ih odere, Da. Sljedeći na listi najzanimljivijih transfera je David Beckham. Igraće za PSG sljedećih par mjeseci i za to dobiti sumu od 800.000 eura mjesečno. Međutim, zanimljivo je... A paz ovo rođače, znači lik će sve pare dati u neku dobrotvorne svrhe za neku decu ili nešto, mislim. Ništa toga neće uzeti sebi, možeš verovat, Znači, poštovanje čoveče, poštovanje za to, Da, kolega. PSG je također za sumu od 45 miliona eura doveo Brazilca Lucasa Mouru, što predstavlja najveći transfer u siječnju. I za kraj, znate ga, znači najluđi lik, Mario Balotelli je. Znači došao i Milan i pazi ovo, čim je došao u grad jedan pandur je dobio batine zbog njega. Mislim, možeš misliti šta će biti na prvom derbiju između Milana i Intera. I to bi vam bilo to od ovih bitnih transfera, znači ne zaboravite, za par dana Srbija će da rasturi Kipar, Hrvati igraju s Japancima, Korejcima, nešto. Lipa naša igra sa ekipom Južne Koreje 6. veljače. Igra i Bosna sa Slovencima, a pola ekipe im Bosancima. Šemso, aj nam ti još po jednu pa da idemo odavde. Izbaci bre one dve budale, nemoj da pucam.